Nk'uko raporo ya Loni ibivuga, igihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu bihugu biyoboye ibindi mu iterambere mu muryango kirimo nka EAC. Biteganyije ko ubukungu bw'u Rwanda buziyongera kugera kuri 7% muri uyu mwaka turimo 2024, bukaba buvuye kandi kuri 6.3% muri uyu mwaka dusoje 2023. Ibi bikaba bishyira igihugu cy'u Rwanda ku mwanya wa mbere muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse no ku mwanya wa gatatu mu bihugu bya Afurika bifite amahirwe menshi yo kuzamuka mu bukungu. Ibi bikubiye muri raporo y'umuryango w'abibumbye iheruka gukorwa ku bukungu bw'isi muri uyu mwaka wa 2024, aho ivuga ko umuvuduko w'ubukungu uzihuta ku kigero cya 2.4%. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yagize ati mu mwaka w'ibihumbi 2024 ugomba kuba umwaka wo gukora cyane, dufunguye ishoramari rinini kandi rigari, dushobora guteza imbere iterambere rirambye n'ibikorwa by'ikirere kandi tugashyira ubukungu bw'isi ku nzira ikomeye yo kuzamuka kuri bose. Ayo ni amagambo yatangajwe n'umunyamabanga mukuru wa Loni Bwana Antonio Guterres, aho yagarukaga avuga ko muri uyu mwaka wa 2024 ari umwaka wo gukora cyane. Muri rusange biteganyije ko Afurika y'Iburasirazuba izamuka ry'ubukungu ari 5.5% muri uyu mwaka turimo wa 2024, rikaba rivuye kandi kuri 5% muri uyu mwaka dusoje 2023. Ni mu gihe kandi biteganyije ko ifaranga ngo rizagabanuka kuva kuri 13.5% muri uyu mwaka dusoje 2023 rikagera ku 10.5% muri uyu mwaka twinjiyemo 2024, naho kandi mu mwaka wa 2025 rikazaba riri ku 8.5%. Nk'uko raporo ibigaragaza, mu bihugu 10 bya mbere bya Afurika biteganyije ko ubukungu buziyongera cyane. U Rwanda rukaba ruza ku mwanya wa gatatu nyuma ya Liberia na Senegal, hamwe kandi na 7.6% ndetse n'9.2%. Nk'ubwiyongere bw'ubukungu nk'igipimo cy'umusaruro rusange w'imbere mu gihugu GDP, hitawe ku gaciro k'isoko ry'ibicuruzwa byose ndetse na serivisi byarangiye bikorerwa mu gihugu mu gihe runaka, kandi ngo ni n'amanota y'ubuzima bw'igihugu mu bukungu.